Drago društvo, moj današnji gost je Kasandra od Riba Fiša Cura. I za nju danas imamo posebni barbecue program, dakle od špara, marinada od svinjske vratine, dakle ćevapčići koje rade, špar, marinirana svinjska rebrica, isto izvrstan proizvod i pljeskavice. Uz to ćemo poslužiti malo krumpira sa žara, dakle koji je predkuhan, malo šeri rajčica sa ljubičastim lukom, cvijet soli, maslinovo ulje i napravit ćemo salatne krastavce sa grčkim jogurtom. Mislim da će to fino rashlađene salate prijati uz ovakve komade mesa. Evo počet ćemo od svinjske vratine iz marinade. Prekrasno miriši, evo vidite, lijepi onakvi prošarani komadi kakvi trebaju biti za roštilj. Uzet ćemo i jedna rebrica. Isto prekrasno miriši. Ovo je malo pikantno, meni se čini čisto drukčija marinada. Malo ćemo ćevapa uzeti. Lijepe crvene boje, dobar udio masnoće, to je vrlo bitno. Krećemo sa roštiljanjem. Najprije ovi veći komadi mesa koji su deblji, koji traže dužu termičku obradu. Evo, vrlo bitno ovako kako zacvrči meso, da je dobro ugrijano, da je dobar žar. Odmah ćemo uzeti i koju pljeskavicu. Dotle ću si ja narezati krumpir koji je predkuhan. Njega ćemo samo na žaru, ovak na malo deblje ploške narezati i zapeći. Ovo će nam biti dovoljno. Provjerimo da vidimo kak napreduje meso. Evo, naše meso je već s jedne strane pečeno i lijepo se peče. Baš se veselim Kasandri. Dobar dan. Evo je, samo šta sam rekao, bok. Evo dolazim, bok. Ti uvijek punih ruku, jel da? Je, malo slatkoga znam da treba uvijek. Bok. Bok, ko je to? Darko, drago mi je. Moj prijatelj. Ja sam već mislio da Riba Fiš, da je otišao, a to je prijatelj. Ne. Super, Evo, ovo su to su pazinski, jel? Pazinski cukerančići, da, evo. Nešto sam učila raditi njih, pa oni se rade u svečanoj prigodi, ovo je svečana prigoda, pa eto. Neće im smetati malo dima ovoga? Ma neće, još će bolje biti vjerojatno. Odlično. Mogu ja treba nešto? pomoć. Šta ćemo Pa mi? ako hoćete, evo, možemo, ajde onda vi salaticu možete. Dobučena, lijepo, Evo, ja ću oprano vam je salatu. povrće, imate šeri ovdje, ljubičasti lukov uljen, ovdje je, znači, salatni krastavac. Hoće krastavce ti luk, Može. pa ti plaći. Uvijek. Super, ne trebaju čak niti biti presitni, lijepo, polako. Ti je Riba Fiš rekao šta sam mu spremio. Da, čula sam da se prejao. Nikad Oči su mu bolje. ovakve bile, Kasandra je. Ona filekima ovo ono, a ja sve seitan, tofu. A čekao stejkove. Kako? A čekao stejkove. Sigurno da je čekao neke konkretno ono, ali dobro sam ga zeznio, jel? Je, odlično. Ali najeo se. Prijatelj, jel ti vidiš kaj sam ti ja sve priredil, gledaj ovo je. A? Super je to, sad fakat izvadi meso, sad možemo prestati sa zezancijom. Nije zezancija. Ne, ti si gurman, ti jedeš tripice, ti jedeš sve te stvarčice. Zašto ne ovaj program probati, eto? To nije zezancija. Nije zezancija, ovo ti je za ozbač. Ja sam majsu na kulen, obukal, sve, Pa ništa. to će biti jedino danas. Nije bio neke presretan, ali je bio zadovoljan. Izbilja je probao neke stvari koje još nije probao. Hoćemo samuna malo? Da. Ne trebam ga čak niti rezati, malo ću ga samo. Ne treba ga rezati.
Ovako ću ga samo gledati. Dobro. Gore malo križ napraviti i to će se lijepo toplina unutra uvući i saftić od mesa. Kasandra, možeš malo posoliti zericu maslinovog ulja i žlicu dodati ovog jogurta grčkog. Papar ne dodajete? Može po želji, evo imaš ovdje mlinac. Stavit ću slobodno stavi. Ja ne stavljam, ali evo, ne na krastavce. Ja svugdje mogu. Ništa, idemo onda ja pripremiti lagano stol, vi završite roštilj pa ćemo sjesti i uživati. Može, dok bude stol gotov, evo Kasandra salatice bude odnesla i roštilj će biti spremno. Vidimo se. Evo ovo nam je gotovo, ja moram samo narezati malo. Ujedno možemo i provjeriti da li nam je to lijepo pečeno. Savršeno. Znači nema crvenoga, svinjetinu ne pečemo crveno, a sočno je. I još rebrica. I to me baš zanima me marinada ova. To nećemo sigurno jesti vilicom i nožem, to ćemo prsti. Nikako. Super. Krasno. Evo Kasandra, ti možeš uzeti salatu. Evo. Ja ću roštilj. I možemo krenuti. Ide. Evo, hoćemo ovu. Super. Tamo. Veliku. Evo malo tu, a u sredinu ćemo roštilj. Može, savršeno. Ima mjesta. Evo ga. Prava gozba, jel? Ajme, desert sam zaboravila. Tako je, da. Donesi nam desert. Sad će Darko s čašama isti. Evo me, taman vidim u pravi čas. Je. Hoda plivanje sinhronizirano radimo. Bravo. To je prava organizacija. Izvolite sjesti. Hvala. Ja, izvolite. Super. Kako vam se sviđa ovaj pogled, lijepo ovak? Savršeno. Meni malo ovo dekoncentrira od pogleda, ali jedno i drugo je jako lijepo. Evo ga, krenite vi sa roštiljem. Odmah komad s kosti da se ne... Ja volim ove malo pečenije komade. Evo, ko da smo znali. Da. Pola. Pola. Meso je baš sočno. Kako ti se sviđaju začini? Zanimljiva mi marinada. Jel da? Čak ne mogu ni skužiti što sve ima u njoj, ali baš paše. Pošto ste vi bili tak dobri prema meni, evo ga, sad dok još jedemo, da smo u istom tonu, jednokratni roštilj, doneseš, otvoriš, zapališ, kad ispečeš roštilj imaš rešetku, imaš sve gore, onaj pepeo koji ostane može za cvijeće koristiti, tako da ti ćeš sad imati dva. Odlično. Evo jedan za tebe, se lijepo dole smijesti. Hvala. Darko, jedan za tebe. Odlično. Evo ga. Taman savršeno za sljedeći put kad se podružimo, pa možemo kod mene na balkonu roštilj i odmah i društvo. Evo to je to. Donijet ću ja svog da imamo jedno. Da, sad napokon mogu roštilja. Hvala puno. Molim.